Umukinnyi wa filime w'Umunyakoreya y'Epfo Oesu wamamaye muri Squid Game yahanaguweho icyaha yari amaze imyaka 3 akurikiranyweho cyo gukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina umugore. Uyu mugabo w'imyaka 81 yari yajyanywe mu nkiko ashinjwa n'umugore wavugaga kuko yamukoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina inshuro ebyiri. Ibirego byavugaga ko uyu mukambwe yahohoteye umugore akanamusoma ku itama atabishaka. Oesu yabihamijwe muri 2024 ahanishwa igifungo cy'amezi 8 gisubitse ariko ahita avuga ko ajuriye uwo mwanzuro. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Ugushyingo muri 2025 urukiko rwo muri Koreya y'Epfo aho akomoka rwatesheje agaciro uyu mwanzuro ruvuga ko yamaze igihe afata amasomo ajyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi rugaragaza ko ibirego bishobora kuba byarimo guhindagurika mu buryo yabyibukaga bitewe n'igihe cyari gishize kuva bibaye. Bivugwa ko Oesu yahohoteye uyu mugore muri 2017 ubwo yari mu gace k'icyaro aho yari yagiye gukina filime. Uwareze uyu mugabo yari yajyanye ikirego mu rukiko muri 2021 ariko muri Mata uwo mwaka kiza guteshwa agaciro. Muri 2022 ubushinjacyaha bwongeye gufungura iperereza bisabwe n'uwavugaga ko yahohotewe nk'uko Yonhap News yabitangaje. Nyuma y'umwanzuro mushya w'urukiko ntabwo biramenyekana niba ubushinjacyaha buzajurira. Yonhan Sun we yumvikanye agaragaza ko yishimiye iki cyemezo gishya, agaragaza ko ashimira urukiko kubera umwanzuro urimo ubushishozi rwafashe. Oyeon Sun yabaye icyamamare ku rwego mpuzamahanga nyuma yo gukina muri Squid Game. Iyi filime y'uruhererekane ivuga ku bantu bahatanira amafaranga bakina imikino y'abana ikinwa mu buryo bamwe bahasiga ubuzima. Uyu mugabo muri 2022 yabaye Umunyakoreya y'Epfo wa mbere wegukanye igihembo cya Golden Globe mu cyiciro cya Best Supporting Actor abikesheje iyi filime y'uruhererekane. Ku ruhare rwe mu gice cya mbere cy'iyi filime ya Netflix yaciye ibintu ku isi yose.